Pročitat ću pesmu Veronike Raspotnik, mlade autorke iz Slovenije, koja je prošle godine objavljena u rukopisima 45. To je zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije, koje objavljuje Pančevački dom omladine, a ja sam glavni urednik. Dakle, prevod je na srpski i uradila ga je Natalija Milovanović, koja je takođe i urednica Izbora za Sloveniju. Muzej toksičnih odnosa. Na spratu iznad neko je zalupio vratima, ženski plač i preteći bariton. Odzvanjuju stepeništem, pola sata vrištanja i onda tišina. Od toga je sada 3 dana i lik se ne pojavljuje, verovatno neće više uopšte. A riba i dalje u visokom C, čitava zgrada je budna, uključujući i tebe. Iako inače spavaš ko top, noći su duge i u mislima se vučeš po muzeju toksičnih odnosa. Tvoji odnosi krepavaju, ljudi jedan za drugim lupaju vratima, ne tuguješ za njima. Samo povremeno zaplačeš u kupatilu pod tušem. Odnose oribaš s peta i ispereš ih sapunom i obrišeš peškirom, voda ode, a prljavština zapuši odvod.